Bana kinewunisa ino nga munange afu yolumba olubi waza kusabirwa ku nti ate basabirwe ku ng'omulu bakyakyayidewo ku ezaidi nelibayirewo ku nti lino wazazikiwa mu mbeera embi yene osho teyazaalaku ate omusala muze bulungi no abaana bangi balese ayi bazisenga bazikembwa mu kirama bambi omulungi ali kwa Wai Media nga uli kubona mbera ya bunkenke mbera ya maziga mbera ya katemba wano mu bitundu ebyekaliro nga muli kumba nanze ni timu yange twidye mu disi ekaliro ku kyale kyebulyankoko bambi mu bitundu ebyekanankamba era nga eno yebatwaire omulambo gwa Zadochi kalinaki eyafiirire mu lodge mu district eyiganga twabaletera amawulire ago agafiire ku kyale kyekiwani bambi mu igombo lye Nawandala mu district eyiganga abatyamye bagwire ku kikangaba bavera olw'okuwulira nti eriyo omusaada eyagire mu lodge n'akasente ke nga alikwenda okwesanusamu wabula akasente olwamuwaireko yagema omuguwa bambi yava mu bulamu obwenseno ng'emwabwene poliisi ng'eyogera kikobebwa nti mwami Kalinaki yapangisa itaka lye yafuna miliyoni nga ndala kitundu wabula yatambwire ngali kunonya waawo okukyakalirako yajja mu bitundu ebyekiwani era abataka batukobera ati olwatuuseeyo yabire ngali kuyagala ino ngali kugula emyenge buli kintu kyona kyona era nga kikobebwa okuba nti waliwo ekiseera ekyatuuse yayenda okwesanusamu okoko omuntu ow'esente yafunayo ku abakyala bano baneekolera gyange bambi yabatwalako ku mukalu omwawo era kitebezebwa nti abakyala bano bebayita oba bamalaya nti nabamwibyeku akasente keyabeenako era yagira okola ati ng'esente akadibonako era nga kitebeza nti oba oli awo embeera eno yamuviireku okufa ng'abeekaaza kyali kujja kubakubira embeera tiyabaire nangu ng'ewawe mwabwaine era nga abafamire bamulese wabula nga nendeeta yebamulese muti yabaire nungi bamutere ku pipiki bamutyamya nga mulambo wabula okuziikibwa kwe kuwe mu Katemba okusookera irala abayambye okuleeta wano omulambo mu maka ge wano ku kyalo ky'ebulyankoko babeere mu kusooka nga balobeire omulambo guno okuguziika nga bakati bali kubanda sente bali kwenda kayibwe era eyaleese omulambo abeera aliko batayi kwenda mitwalo 30 mala abaikirize baje baziike embeera tebeire enungi isente beyaidowo ekyalo abekyalo ensonga badityamamu bakati afazali oba batonda bajaji batunde epikipiki ye wabula abafamile baloba era nga bebijira okuwera nga bayikiriziganya bataawe ekiwandiiko nti akasente baidaka muwanga bambi oluvainuma nti aleka abantu baje maiso n'okuziika bambi Zadochi Bigambo George chairperson LC1 Bulyankoko nasunire ekizibu oba ekikangabwa omu kitundu kyange omutuuze wange obuyabire niyetuga yetugira omugomba ziti Nawandala kiwanyi yetugire so tuli hano mukuherekera wabula tugaire muku olwembeera ebbeeho nti omusaiza abye musuubuze wabulanga kasente kaboneka hekali expenditure yabayireyo ebayire nga bateeko okutoola sente bayirye omukundi eyatoyire sente gy'okutoola ye maiti eyo ng'emu maiti ente poliisi olweizaho byo bataka ebyabo habayireho omuzira yakwaite sente egyo nagitaaho okunkomerero ayatayire sente jabayire nga ikutake sente gye gimusasudwe kaisi maite koleki eziikibwe ebyo nabyo twabire nga tubigonjola biro mu nteeko netoyamu kumwaka sente ge olunaku olweizo nga tumayire okuherekera era tukirizanya yayambire ko kuleeta omulamba abadde atakasente imaka nga alikutaka emitwalo 3
So tukiriza ine nga izo tuli kujimuha aye nga kuzika kuli kwa omaiso ngawe nkobye okuzikibwa kwe kubaire mu ebyewunisa ni Katemba era nga tazikibwa nga abantu bazikibwa bulido kuba tubona kwa abantu nti baleta bafaaza oba ba Reverend oba abasiramu babasabira era ntigabaire kusabira mulambo era n'ekintu ekindi kinabwine nti omulambo olwatuse wano mu makage ebulyanko kubambi tebagwikiriza kujja mu numba ye mbwenfo yafuiremu nga tebayikiriza mulambo kujja mu numba era omulambo bagusiza mu jokoni era okuwona kunche ne bakerere batandika okola emikolo balese kumusawo w'ekinansi ng'etwidde okwogerako kunaye yatandika okwekitanga alikola ebintu bye naddala emikolo egy'obuwangwa egikolebwa nga baziika omuntu bambi eyetuze tuwenako kubaleseeko kwa amagi baatoola egi bamuta mu kanwa bwe bali kumusiba lulimi omuzimu gutasumbuga abantu omusawo idda ku bitokobera ebindi tuweinako ku ekinu baataamu eddagala bamansira ku bantu era abantu ab'ekyalo beetaniirenga eddagala abantu buli muntu alikwenda bamanseeko eddagala mbu omuzimu gwakalina kiguta mulumba tutidyo baya bakola ki baba mukola ki so biti ebijire embera tebere nungi wano wabula ekibaire okusingerera kibaire nti olumbe lwewunisa abantu nadala enzika yazikibwamu nga tigabaire kumusabira tigabaire kuogera yogera kuku era nga buli kintu bakikoze mu bunkenke nga bakola emikolo egy'obuwangwa obusa balesa obusa batandika okuzibaziba ebitundu eby'omubiri bera byona ebintu bingi nga musawo atukobambu bagezaako bambi okuziiza omuzimu okujja okulumba abantu oboolyawo n'omukukyeno okujja okulumba afa famire n'ab'ekika bwani batandikanga okugwamu akambaya abambi ne beetuga oluvannyuma essaawa edda okuziika edituuse bagemye bajja bamuziika wabula nga okuziikibwa kwona kwona kubaire nga kwa buwangwa kulikolebwa misoso nga begendereza ino tuwaine ku ngeri yagemye ng'ekinu yajanga yamasanga idagala ku bantu yamasanga ni ku mulambo paka bamutusa amagombe ni magombe yona idagali balimansisa amagi agandi bata wansi mu magombe so bityo ebera byantisa bintu byakukanga bityo so bibeire aye nga byabyona batukobera tubyabuwangwa ngawe nikujja kuba tujja kwogerako ku bambi n'omusawo w'ekinansi bambi akulembere bambi omulimu guno ogw'okuwerekera mu naife atakobere ku bino ebikoleibwa lwaki abikoze Kagari once guide your man.
Nangi, aku mengerekere buere, mengerekere buere ni. Yanga foi. Oh, mama, jimaite mnaifuna msaiza ngono mama. Jimaite nani mwajiri hawa. Amuye kumejira mwiza. Amuye kumejira mwiza kukumira bana. Amuye kumejira mwiza kukumira bana wenyu mama. Oh, mama jimaite nani ajiri hawa. Oh, nani ajiri hawa. Oh, wakamelieza. Oh, wakamelieza. Oh, wakamelieza. Alhamdulillah mama. Alhamdulillah mama. Aliaji dawaza. Aliaji dawaza. Aliaji Waliko mwana otomticha tisha abandi babo tukanze ino tagira okwise okutegera nga batukubira simate muganda efe yafuire twatambula twajayo twagira okutuka nkitufuye tuze twakola nkisoboka twamutolayo twamwiza waka mu family ye era tuva muzika sawadi no era tulimu na kuyamani ino owekana nkamba nti bana iswe tubenga ne sente tukozesenge sente leka kwa haka waitukoba obokombako leka ka sente haka kamba bana ayo mnangono cyanga misena kuino haka hali kubibi abana lekera bana bangino ane 10 ngabula twakutuka no mloji miye tugire ngabula kuna 10 kinokola ina bana ba boda boda ndibasaba nti banange tukolenganga tuleka kukweika hantu tuzimbe umuntu okobantu mundu ayikuzimba kitegeza bizimbe kai twakutunga mu naisunga obuli eyo butyo Oli kubona
omwami ono ni Kapyo Jamada musawo wa Kinansi era nga family bambi okuwerekera omwami ono eyafiire munfo yentisa munfo ey'okwetuga abalesa omusawo w'Ekinansi ono bambi abenga akola emikolo oba oli awo gye bakola okuwerekera nga abantu nga bano kiro kiyamba okutoolawo oba omukyeno nti ekintu kino kyebere kusumbwa family na kusumbwa kika ng'omuntu aba akakeyana mukwawo oba kuyomba muna muntu nga muwira nti ali kumuti yena yetuze so eriyo emikolo bambi n'emisoso bambi egyakolebwa kuva iddo kalinaki bwe bamutuukiza no makage era nga wembako bye nti okusookera irala tibamususiza mu nnumba ye yaloze mu ifumbiro era nga bamutolere so tukobere kuku bambi emikolo gyogirenga okola egy'okuziika omuntu ono yetuze mikolo kyegikolebwa ensonga enkulu yakuziiza muzimu kusumbwa famire oba nakika kuomuntu oyo kyasobola okubaamu n'obusungu yaje yakolaki yakola ekizibu nekyo kuba titwidirwaki yakozeeki yetuze tudiyoneza eiza esobola okuba nga bamuloze oba mwene obusungu bwakozeeki bwamugemi yakolaki yetuga titusiba omuzimu ogwo nga tugenda tukoleki gutambule mukika okuba nga bagusaaki abantu nensonga enkulu. Okay. So musiba omuzimu ogwo so tukobere tutandikirawa njira okubona nti oba mutoyira mu bitundu eby'egganga era ekiwaani okumuleeta wano yatuukirewa era biki ebyakolebwa tuli kwenda emitendera oba oli awo n'omuntu ali yakitegeere poliisi yamutwalire yabaire okumutuusa mu ifumbiro alina omukazi agyatendekangaki munumba eyo ate wena olibona efamire nengeri ekolaki yerimu omukazi aba tiyesobola sobola kumuteka muki munumba yetugiremu eira bamutwereyo yatugire tutanduteke ku munumba twambisabise twantwale paka wa mu Magombe aye nako nilibenge gikolaki bikyukamu nga twongera mu science kuva bamutweke mu ifumbiro nga tukwenda tukoleki kwesira kyalo koleki kijire okay n'emisonga ki tukalikolaki limaliriza so misoso ki tubulina ku kwa maji ebyobusa babikola buli wantu tukobere kye kikolebwa kyene kuba ebintu bye mubeeyo nga mwewembye lede nseteka aba mukwekweka buli kyokola abantu benda bakitegere kitemukola tubwene ngo mutaire wakati ne isuka mwakole yebimwe ensere twenda kutegeera biki byo mukoleyo kale isuka nga tuli munaza nga tusola kumwe mukira muki mu bantu okumuteka mbuso mu matu bafuire nga takakolaki twenda awulire tutenda atambule tutenda akozeki ayogere kwa ambazo okolaki okufa enfo yafuiremu gu atengo mugwa tutakolaki kwogera okutuga mlundi gutia mulala. Okay. So tubwena kukunga otoleji omutamukanwa wata kuzita nakagoye bichi ebyokoze era lwaki obikoze lwaki nkoze ntyo nkukobeire olulumino lukolaki nolwogera omuntu abafuira ati asokude akugema yakati jabikoleki tuje kati olulumi olo ngatenda akoleki ayogere waninga solanti yakugeme muntu ayogangaki yatinze idayendi ko muntu asoko bali omuzimu gulikolaki gulikunsumbali gukogera nti gundi ne yandise na kozenti nensonga enkulu kova tukola bintu ebyo eje iko ne liko tukonyakonyaki so okutoleji ni mutamukanwa muziza omuzimu okujja okulumba abantu oboli awo abantu abandi ni kukyalo abe kyalo kikaba babaga nonga batya tebasoka otya ko omuntu oyo obwene kutubaira awo abantu bagireyo okubangi titubaire mu ngabantu abaire mu ngabantu basatu ngaifa abagumu ate bona abaire bagumu nzenze nkozeki zena ntuseho eyo n'abandi babaire abanda batire okubalinganga tibo babanda ndi nze tidi awo aina babanda nze mbaitidi kozanje ndiyero alero kyoko boti butimwe nabe na bamubanda bonka mwe nabe laza kubabanda anyway so tukobere kuku wano okujja kuzikibwa tubweine ekinu n'ebintu nga bali kumansanga idagala bino bitegeeza ki ngo tukanze titsola kukanga oba okoze ebintu byakutukanga bukanga muti kukanga tukoze musana tukoze bwire ate tukoze abantu balikola oba gire mu idwaliro bakuwa amakere ndaga bali makere gaki daga Uganda idagala lyayo era uli watu waninga idagala nga tulikujja ko abantu babaira nga bali kutya bona idagala ndikozeki nelikumya abantu akubanga kozeki bagire eyo nensonga enkulu nga lwachi bajanga bamu mansira paka ku Magombe kumutwala mulumba esala kolaki kuvwayo nensonga enkulu tumutwala eyo nga twenda akozeki kwenfu yafuiremu tusate kidento okudda mulumba kutenduka tuteganya mukazi wa kutegeza abantu kutegeza abantu kukyalo tumutwala eyo nga yentanda eyo numba yateka okolaki
okubanga twenda akole kyatambula avueyo aida muzimu gulisumbwa abantu n'ensonga enkulu. Kale bambi tukajja maiso aye embere liwo amaadi mangi gali kugwa kyova obona twenigiriza mu katenti ate mu idimbera ya kyalo buli kintu kikolebwa mu bunafu ebyenfuna bitono eno tuli mu katenti kalala tulikwedigamu abantu bangi amaadi mangi tugezaako okwasagana bina byona wansi twemerera mu maadi aye bambi birina okuwa ebitulese tuli mu disitulikiti y'ekaliro bambi abaana baikandi wanyu tuli eno tuyiziri eno okwerekeramu naisu eyafiirire omutawuni eiganga bambi okalina kibambi kitalo okatonda amuwe ekiwummulo ky'emirembe obeere okutukobera tuwaine eri mu magombe nga oli kutanga y'amaggi ebintu byonna byakutukanga lwaki abasaba ekiransi mukanga tibe tikukanga tukoze ebintu buki musana tulikola ebyobuwangwa ekitegeeza nti nkukobeera omuntu w'enfo yaba afuiremu weno tekokolaki okutya biyamba kuki biyamba kuzimu kutakolaki otatambula kusumbwa abantu ku kyalo n'ensonga enkulu gye ndikobera okuvaira. So ate abantu okunaaba eddagala ndibona ekya kiri kuwayo buli muntu ali kunaaba eddagala mundu ali kunaaba eddagala ntonaaba olusosooka era ngo yoterewo oti buli anaaba ku iddagala ateewo olukumi ngo yofunye sente tusobola akola ntyo eddagala eryo tugire nga omuntu okunaaba kuuku kutya nti nsoko lyake najja naloota najja n'omuzimu ogwo gwansengereza n'ekikulu eddagala eryo nga wangajja mu idwaliro bakuwa amakerenda buli muntu akobye nga n'abaana balamujja munaaba eddagala buli kale bambi ife ebya byona ebyobuwanga tubisaamu ekitiibwa bino ndikwogera nga oluusi nseka aye ndidi nga kyokoze byabawangira biyamba kuku tubitaamu ekitiibwa bambi twantwena tulaye twakulanga batusabasiba mu agantu muno bito so webale so tusubire nti muna ife buti yali atebenkere tajja kukwira mu kusumbuga abantu ezira wangwire nga nkola omulimu ogwo mpeziiza abantu era yemba nvuirewo so late kunkubira simu ati munaida muzimu gulisumbwe n'abantu bagutambula tulikulota abekyabe bali kutya mbwengeri yafuiremu eri abantu eno kukyala abalogologa bali kujja ku magombe bakolere ku ebintu bona basindikati oba alina obukyayo bole muwali kwawaako bati nenda afu engono we yafa bali kubyogera ngeyo abantu ati bali kujja kusumbwa ifa ku kyalo kuno buli saawa eno maama yakibakoleire olowooza nayamba oti ekyalo kumbere neriwo nti ensonga enkube balineyeera endese bintu byenkoze nga nebyo tusobola kutwala n'olutwala eddagala lisumbuye abantu ku kyalo ate eno kukyalo tunasoose aneetantala n'ajjayo twende ekyawo kitegeere okwenda kitegeere kale njakikola kale bambi kitwala kyetulukwenda twende omusaada awumule bulungi mu mirembe kiba kibi omuntu okufa ate abantu batandika okujja okumuzaalirazaalirakoko so obanga osobola okolawo okwakatiisa kolawo okwakatiisa bambi abantu ab'ekyalo kuno kuba irogo twakowa iroga abantu babonyabonya banaibwe nazira musango bakola ki bambi tweyanziza jamaiso n'okola omulimu ogw'okuyiga oidi abasawo b'ekinansi mukola emirimu ebiri abasawo bene batukoba kuyiga na kuloga tinikyo nekyo nzenga gwakuwonia tiroga era didi ekolaki kuwonia mbobuuza omuntu oti buti ali kutisatiisa tumukolere ki tusobola kikolere kumisatiisa abaana jambia kulawayo eyo tusobola nzeyo kandi ndiri kuloga didi ekolaki kuwonia kale bambi tuyanziza tukali eno mu bitundu ebyekaliro bambi kulumba olw'okuwerekera munaife yafiire mu bulamu obwensi yafiire mu mbeera embi bambi omusawo ageizaako okukola emikolo era tusobera nti munaife aida kuwummula mirembe tutwale okusaasira famire eno kuba tuwaine ku mami nga alikulira akuba ati taidiwa oba anaafuna omuntu onaabeera amukuma bulungi akuuma abaana so twidi nga akaseera kali kubitamu ti kalungi abaana bangi naddala abaana abato bengwene nga bali kunaabanga eddagala muzeeyata balumba abaana bangi so bambi tusaasira famire eno era tusabusabule nti katonda bambi ayongere okubagumya musawo tweyanziza tujja kuswika naba kali kusubscribe please go ahead and subscribe like and share our videos ndi yazidi olusigira okuva gano ngola waife busedde mu bikaado mama timaite naifuna musaiza ngono mama timaite nali mwajiri awa amwekumyajira mwaiza ukumira bana amwekumira jira maiza
umira bana benyuma mama. Oh mama timeta nali ajili hawa. Oh nali ajili hawa. Oh wakameliaza. Oh wakameliaza. Oh wakameliaza. Wakameliaza. Wakameli mama. Wakameli mama. Nali ajili hawa. Nali ajili hawa. Nali ajili hawa. Nali ajili hawa.